Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza kandi namwe mutameze neza muhumure muraza kurushaho kumera neza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahishuye ko mu byihebe byo muri Cabo Delgado harimo n'abanyarwanda. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Perezida Paul Kagame yahishuye ko intambara yo kurwanya imitwe y'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique ifite byinshi bivuze ku Rwanda kuko hari n'abanyarwanda babarizwa muri ibyo byihebe. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda ku cyumweru tariki ya 5 Nzeri 2021 cyagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo izijyanye no kurwanya COVID-19, ububanyi n'amahanga n'ibindi. Umukuru w'igihugu yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Mozambique kurwanya umutwe ugendera ku mutwara y'idini ya Islamu wateje umutekano muke ukigarurira intara ya Cabo Delgado. Yavuze ko ubwo u Rwanda rwasabwaga na Mozambique ubufasha rwiyemeje gukoresha ubushobozi rufite na cyane ko ubukene batari bwinshi nk'uko abantu babitekereza. Ati bisaba abantu bazi icyo bashaka, bafite ubushobozi mu buryo runaka kandi utekereza ko tubufite, rero twemera gukorana na Mozambique mu kubohora agace kabo n'abaturage babo bari bamaze igihe mu bibazo mu myaka igera muri 4 ishize. Intara ya Cabo Delgado ifite ubuso bungana n'ibihumbi 82,625. Ukoze imibare wasanga iruta u Rwanda inshuro 3.1. Perezida Kagame yavuze ko ibyo byihebe byashakaga kuyirenga hanyuma bigafata n'ibindi bice. Hashize amezi 2 u Rwanda rwohereje muri Mozambique ingabo n'abapolisi 1000, ubu zifatanyije n'ingabo za Mozambique zabashije kubohora ibice byinshi n'abaturage batangira guhunguka. Kuva izo ngabo zakoherezwa muri Mozambique hari abatangiye kuvuga ko ari ubutumwa butewe inkunga n'Ubufaransa mu kurengera imishinga y'ishoramari ry'Abafaransa iri muri iyo ntara. Perezida Kagame yavuze ko kugeza ubu u Rwanda rukoresha ubushobozi bwarwo rudategereje undi uwo ari we wese. Ati dufite ubushobozi buhagije, dushobora gusaranganya n'abavandimwe, nta muntu dutera inkunga muri ibi, gusa ndatekereza ko umusaruro uruta cyane amafaranga twashoye. Yahishuye kandi ko nubwo Mozambique itegeranye n'u Rwanda cyane kugera urugendo rw'amasaha 2 mu ndege. Ikindi kandi nubwo bimwe mu byihebe biri mu ntara ya Cabo Delgado harimo n'abanyarwanda. Ati bamwe muri ibyo byihebe twabonye ko baturuka mu bice bitandukanye harimo n'u Rwanda. Twabonye ko harimo abanyarwanda, abanya-Uganda, abanyakongo, abarundi, abanyatanzania, bose barahagarariwe. Muri kiriya gice ibyo byihebe bituruka mu bihugu bitandukanye. Agace kari kuberamo imirwano muri Cabo Delgado karimo umutungo kamere ufatika urimo na gaze. Yashowe imari na Total Energy yasaga miliyoni 20 z'amadolari, ashaka kwiyongera akagera kuri miliyari 50 z'amadolari mu mushinga wiswe LNG Liquefied Natural Gas. Gusa muri iki gihe kubera ibikorwa by'ibyo byihebe uyu mushinga warahagaze. Mu gihe amahoro yabagarutse byitezwe ko imirimo izasubukurwa. Perezida Kagame yavuze ko kugeza ubu ingabo n'abapolisi 1000 u Rwanda rwohereje zihagije, nta kibazo gihari gisaba hakongerwa izindi. Gusa mu gihe byabibaye ngombwa byasuzumwa bigendanye n'ibikenewe. Yabajijwe ibijyanye n'imikoranire n'ingabo za SADC avuga ko kugeza ubu hari imikoranire myiza. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado zivugana, zihura n'izo zindi ziriyo mu buryo imikoraniro iba myiza. Ati hari akazi kenshi, ntabwo numva ko bisaba igihugu kimwe cyangwa umufatanyabikorwa umwe kugira ngo atange ubufasha. Tuzakorera hamwe ariko birumvikana n'abanyamozambique bo banyiri igihugu bazaho umurongo uko ibintu bigenda. Umutwe w'iterabwoba urwanira muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado witwa Ahlu Sunnah wa Jamaa, gusa imbere mu gihugu abaturage bawita Al-Shabaab. Bibarwa ko abaturage barenga 3,000 aribo bamaze kwicwa n'ibyo byihebe, mu gihe abavuye mu byabo barenga 700. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha.